because a lot of options, but your decision to be part of this year show, no, I said that Kesepa and Edema. Yeah, what be any kind of told him say, yeah, People's Forum, and never be a train no land and a Amasamai into any moment from now, you ever call Amasamai and Afia at the crop potty pa echo on People's Forum. I dare hear Kesepa and say, baby, I'll butu, baby, I'll share, baby, I'll gina piano. Once a mediation could be cost for a year pa, then here about so body, it be also a two sing precope, as a carmasem, wakwine, unsu, addition, unsem, any pie, honum, 1 hour can, 1 hour practicing illegalities in and around baby our war, and which if fear fire so, and your ma pebby obisu share baby all year. No money in an come for no tingers, yena, and ya biashron, quite beating the Juma, the People's Forum. Tia what there be a free non tree, echo primsen on Kono, air bono, make house say, you animal no more Adom FM, any Adom TV, Adom FM, Nameka CG, Nameka Akwasi, Asempa, Nameka, Irene Pokuya Bna, Nameka Nochua, Banameka, a Mianka Saminia, Equia Boachua, Yadom, Asan, Nekojo, Fojo, the entirety of the team. Minya ba kremoni son kokora na me ka woni nyina Aisha me ka woni nyina and Caroline akase that team no kabo moti a team led by Kofi Ampedu Welbeck, ably supported by Dominic Kisia Boa minimi nua na mafia mankwata maklo anocho abakwasinsia anafi wona akadache hinyina ye kansi ani wa control the sound for set designers, they makeup artists, yeah, can see anyone. Enough, yeah, the People's Forum, age media, SCC from Kokrasa Shemun Kena, yeah, they brought Yawa, there be 8 to 9. A brainy be one man, if you come, they could do no do. A brainy will cry the Bebantem from a brainy be one so, and also empire near the bro. Inti, yeah, Cassay, dear, yeah, you could do a year Pram Junction. Some junction. Some junction. Hey, when I had to say the Omoka, because Omoka some junction. Hey, I say Kufo Hotel anymore. Junction, my friends say. I didn't junction. Hey, most of us are bicycle junction. I said, it was a spanner. Spanner. Say, you're beautiful. Eti Madaro Mamela Kwesisi and the one me say ye call some junction na afia ko di adwuma no ye call Okay, so ya saba back bibia akwaba ene ye yawada sane awoni no yawada dru a ye the People's Forum ena ye de ebrewo sa adwumadi yi ena atiefo ne ahwefo nyina Madaroma ya chechire Adom TV mpanifo ne Adom FM mpanifo ade abetudwa ye hwe na niema bi wo hono a enya bibia na etimi eka no radio so ena se ye ma akwanya so ewo radio so a enya obia no timi nya akwanya etumi frɛ eti ye wo hono a ye bia prono to hono na wotwe adwene si o how bi so a na afia de mfidie no ye de aba waboboa no na yaba behwe na yaka ensemo a ewo ho nti wobehwe the People's Forum ye de achi a enne obebisa say hefa ena yewo Ga West mensini no emu na yewo Samsam Junction ewo Amasaman constituency enti ohwe ba bia megyina ya Samsam Junction ha pepepe ena megyina in fact ye hwe manim ha main road Nsawam road no ena ewo manim ha no mean the main Nsawam road udru ba bia JA Bani adwuma kuo kese no ewo na sa junction no eda unsa nifa so ho no a sa junction no eso ena egyina se udru ha kwan no ekọ but ohwe anim hanom no a mfuturo wa hanom ayie a no nti nene ye wa ha uhu afie adan akese ene nsonso ya hodo no ma ewo sa ekwan yi eso samema brief background ewo kwan ho a sometime 2021 mi ankasa me ba Samsam kwan yi eso kwan yi kwa kotwam pe ho asem eho ena Accra Technical University womo esi womo satellite campus ewo bepo no so eho
na watwam ho odumase kro bi wo ho sa kwan etimi de wo kwa kopie aburi ekwan etimi de wo kwa ekopie aburi but 2021 na me ba ha no kra no na kwan no enye around that time na contractor bi adaroma or the anwea abegu bepo no so there's a portion later on ye de be che etiefo a se uduru ho no mo a wan hwe ye a car no ebe fiato bepo ni because it's a deep valley car sakese wo mo aduru ho no ma ho mo bebre na make car sakese no adwuma ba ko a ekoso ewo empotem ha pineapple efuo and afei anyetuo enti ye wa ha ya be say tipa tracks omu di before you so kwan so akwaniaba na say ukọ inside honoma ye tu anwea ewo ho 2021 no ameba ha no na wo mo che say sometime 2018 and ye de kwan yi ema contract 2018 and ye de kwan yi ema contract na wo mo che say na afe ani ade ama contractor no a ese wodi ewie adwuma nti na ka ehwe nim se 2019 de na enka kwan ya wie enso so wo mo ente contractor no enka since then maybe ha 2021 no kwa the last time no kwa no na ekwan na enye and enso so ye did the people's forum ye de abey omanfo ewa ha ye wo taxi rank he ya o hwe me hanoma amanfo to aduane omo betobi tobi na in food try e wo junction ha no me hu say ye ton fruit ewo mensanifa so ha ya na wo hwe fruit no ne sania food tray ebo no enya asem ketwa ni nyina ye kwan no tebia ewo mu enti ene ye wa hai yani amanfo ebe twetwe nkomo o hwe live ewo Adom TV sanso so utie wa Adom 106.3 FM yafa aseda the assembly member for the area Samuel Apedo assembly member Samuel Apedo ono na yebesi ni so woni edi sa adwuma na fei the municipal chief executive so Ora Clement Wilkinson ono so enra me ne twetwe nkomo a ye hwe enim so jambra oba be kan ye ho ewo dwumadie so enti wutie yen assemblyman wa ha but ye be sha se free driver for no so na fei ye wie a ne abobo ya fo no ne pragia fo no nyina so atwetwe enkomo na ye de nkomo na kowie assemblyman no eso na ye de ne wo bia so e de ato so enti driver fo no mo ha anape me ba ya na mbechi a wo mo na mbe ma makwa aba na mche se we enti na me wa ha ye ne driver fo no e be twetwe nkomo opani odi kan e wa ha no ye ne no e be kasa opani Adom TV so ni Adom FM ye fro sen mpache me de Richard o ya taxi driver wa ha me taxi driver wa okay o lodu kwa hen ilodu kwa sansa me mpa me wasem ne odumase na se kwan ya ye ka ho asem ye so ana wonam eso ana me no kwan ne tesen kwan na nye kwan na high se o hwe ties ayeto tie 1.8 1.5 baako o beto tie 3 days na asai me o tie baako da me boot me sisa metumi ayi atram 3 days tie no asai ma o de ye hwe nye o fa kwan no so apemfo kowo o tumi fa no ndru bebia na wa wato ka mu amanfo pra amanfo nyi apemfo wato ka mu da apemfo wato mi ka mu da da ben e ba ne sen sa o de ne kono kwan ni shake me so me ne nkwa na ma na ju be 1 o'clock ya call say driver me ko toilet me see da bi mame anya toilet dia ba be onyi ya sa o timu kakra bi pa me ni mu ho hwe ye du to butu ono ma ye fa mu sa de we wo so na ye du to butu ye ndu bebia ana we so lucky say Sansam clinic no midwife no te on na me friend lie ana obai na obeboa enye sanka de ebesi ansa na de ebeba but ekwan menti amenya ne say 2018 ye de ma contract besi ne yenye ho hwe eto say yenye ho hwe na ebisa nso a amokere en say yen ne e top on ye ndọso nti omo ya kwan ne kura na mfa so bi anu am benya free kwan ne so nti no sisi a ye twe hom say almost say endorse there say mene ne so na selection time so na so mo sign ba ye betra am say mo ko ye endorse one no mo de ballot box aba say hafi de ye beto aba okay but bigidi say mo ankasa omanfo no so matu na mo ba kumienu say mo anso mo de betiesie kwan especially mo driver for no ye pa ye mpanyimfo no boa na yankasa ye de ahoden ye tumi ye bi ye kokwan no so say ye koye kwan na ye betumi aye kwan no say ye kwan no ye be ye kwan na nsu aba beto na say kwan no ye di ahoden ye tumi fa machines akwa kwan no so ya nante kwan we hu nante ye di ahoden ye saa enso sisi ano ya bre ade no ye ya na say o ye ya na say nti ya bre nti no ye sremo
Say na mo ye no mo boy na ye brepa. Oso di ni bi. Me patch me the Richard. Me da say. Ye be bon se mama Richard. Mo ye mon se ma no. Ye mon se ma no. Adwuma na na eguso ayeye no. Ye was Sam Junction, Adom TV, the People's Forum, Adom 106.3 FM. Badwam Mpensenpensemu. Offer. Martin. Yeah, ja. Ye first saying. Ye from Kwabna ye boa. Offer Kwabna? Yeah. Also your taxi driver how? Taxi driver Sam Junction. The metima kan say Akufo-Addo. Ye see Accra Pole no, o ma hada wantime me bia no. Up to now ekwa na nye ontimi ma hada mahama so ma hada ne vice obi antu ne nasi hada. Eti the person me kan no pay say omomoden no omra no mehwe kwa ne maye. Ekwa na nye o ma school na wasikese no ontu ne nasi hada. Accra Technical University Satellite Campus. Yeah, oba otwem ko Kotoku 4 times I had o ma hada otu ne nasi hada. Eti ehwe ne say omra hanom no mehwe ye kwa ne maye. Otu ne nasi hada mahama otu na siada Akufo-Addo so tu na siada device otu na siada enti no me so masema mesem na but otu na si hakura na ne sese o me ye okwan no no se obehu se ne akwan no se kwan nye enti wo se o ye dey obofo be pon no hu di we a ekwan si tie what you say yeah Matias of me dance pa tie bra peda tie na mame acha 2 weeks o to tie na acha 2 weeks na say acha 2 weeks enya 1 month impo and our prices no so okoto anya say 50 cedis anya say 100 cedis e say tie yen room 15 e do 180 200 cedis per tie intini bi say taxi senya na onya okwan we so we ye juma na o de co shop we ye juma na de co shop in fact ye nyesika ejuma ye no ase ye de che keke because me say inflation na ye juma ba oba juma na me say me ameka me kuta obi ka enti no say week so na me ntumi anye sales a say beji car na free myself I had a bread and I say a normal road people will do people no so asana people no eti no e mobo e areho say who ni experience and say yankopo ambo wan ma onyansa nipa bewu because e bread people no so seriously and kwan no mo da say politics we ba na obetwa so no ko we ba oh me ya ama. When was the last time you try kwan? Oh, the last time I'm try so I'm say 2 months ni be 2 months ni I'm be try so why na be try so MP no FIFA mensa ono no be try so my o say oba be na wa chen say the common fan and or you try so my and anya nu na yehia because that time no first 2 year na 2 portals nkete ya fele ya de ye faso ye ba o me try so say o mo ye kwan na ma ya ni and o mo say kwan no say nso to a very west in futuro suva a west intini weda nso to in futuro mu yentumi mfaso e brepa kwane de in fact they say passengers no so no mo beduru a just say esi wo no mo afa futuro mu no mo de ko ansana yakocho mo people no so asana mo abefo very bad we dey a person mo boy now because it's too much amoba politicians no mo ba ombedadan sa no mo ko ombedadan ya me da say pa Adom TV so near the People's Forum and the free some electoral area specifically some junction ha and yegina ye de dwumadi ye de ebrel in a subsequent bulletin kase ebo this one ye de kwan nankasa be kire mu because baby yegina e free ha ekobe pon so no emutwi kakra ye wi a ye be fru okada na ka na ye de ban na wo fam ye be fru okada na ye de afro bepo no akohwe baby a ekwan no se na ekwan no eti ankasa na ye de ababeto ahwefo nyina anim momra wa onkasa bi abra na ye no onkasa ye wi a ye be kwa kire ho na ye ne omom ton de wa ha na ye ne pragiafo no so akasa ne okada fo so akasa wakasa deda bema esen bacho nyam na adom na munso e nyam adom ye ho ye fro sen bacho me de anim o ye driver wa ha bacho I answer now. Me debi me te soro. What is soro? Bache a humanity saying, quite ankasa. Quite the enya easy o. Me Canada because quite inti utota kra na enya 1 month impo na time na da say. We want see community center, we be community clinic e top wo. Quite enya internet for no at times what na ocha umunya ka anti no by 3 o'clock o ma pon because 1 pon unya ka. I say we betula ya da masa. Enya easy wo complain say. Minim say clinic bi wo esoro ho. That's a nurse for no kwan na nyaniti omo pontem. Omo pontem because one enti say wote ho na anajo wo yare a kwan be na befa so asifam. Anu we nya driver na at times see that kwan nyanti ko nya driver bi kwan wan hwe onko. De obehu mo bo so be konso masa enya easy.
ebian se binom wo we car mu we work and then one wo yan car mu kra cars be say 3 ana we happen for wo car mu we junction ha nti kwan ye nya ni easy kra me Canada passengers ni complain say anso enye ye be sora ma chi ye be adwuma people no ye kwan ntumi mforo nti anajo se wo foro a na se car asane a wa wo foro na se ugina mo no asane anse no ayede wako enu kra no kwa popon bi wa ntumi mfoji ugina mo musi foro anse na akwa akofa wo nti kwan ni de masa so wan ye bibia amfa wo pa de a ye bre papa me Canada okay yan hwe ni say wan say ekwan se ne aye mo fa so ka hyentuade a mutua no ejina sen se bia me wo fam sisi ade me ko samsam kroma na mpem ho asem a wo beji sen oh fair normal fair da ye 7 cities samsam 6 cities me mpem ho asem 7 cities sa na de ye wa because of quantity na fair ni tisa no enya kwan na ye ngi sa fair no nso no still na passengers ni ye ku e wo kwan no so ye nya ni easy passengers ne mo ko sen mo ni ye nku say ye tirimu odin fa ne boarding ye nyom trust ye nya ni easy wo kwan no so o mo se fa ne boarding ono nti krampo no ma for flat trotro so mo be eduma trotro no nso du popo no so osi wom no ma nante na hu pragia for so wa ha o mo so mo no mo twa o ntumi fo stop no o mo ni chance o mo ntumi mforo kra na ye kra na 4 times na 3 times na no ba ko try okonya accident black one ne ba ko onya accident ni windscreen na pa ye the windscreen na pa nti kwan no so ye bless teacher for na eco school eso mutumi sifam no mo nante anasis 4 call adwuma eso mo sifam no mo nante on bedu adwuma nim a no mo ho afim poto no mo de edu adwuma nim nti o mo te adwuma nim kwa o transfer obi o transfer aban nipa bi de ne ba ha na obedu anoma o hwe the way community ni ti a on tena no asansa na chi na okọ nso ye wo man ma ye tu attacks ye bibia na ye ho chi ye man nim enye easy okay right enti se na me di kan di tu dwa no Accra Technical University one more satellite campus ewo mpem ho asem ewo soro ho ho so e ba ko twa ne de ba be kire ho campus no the last time ba hakra no emu nyina afu that's a story for another day but my many opinion enkasa na me wi a me ne so wakasa be ma eten nyame Adom your first thing ba che friend me Mike Kunadu oye teacher ni ana say oye so for me nye teacher ni but me shop ewo ekwan yi so and I'm so yeah, Church of Pentecost, sorry Penny. Me a graphic designer, a year photocopy ni secretarial service. A kwan yi ho a na anope na me tie Adom FM. Na me nyantie say maba sansam junction. Enu nti na mama ba ha say me duru ha na me nso kakra wo ho no metumi a kire ma adwen wo ho. Yantwetwe nkomo ekwan no eti sen oh no nkanka wa wo store e wo kwan hu no kwasem ni secretarial service adwuma me ye no che say every 2 weeks bia no ese me service me machines nyina ebi wo okra na etumi sei ese me koto foforo me top foforo okra ndi ibuso me kra enti no kwasem ni ye besre ye mpanimfo na omotwa omani aba abehwe yen isan say emfuturo na wa ha no ne kwasem ni yare a nipa fa wa ha no ano odin e de mayen na meka se mfie mienu ni na yen MP yen papa afrifa e ba asori dem that time na me asori penny wo me presiding elder wo ho na obegina platform so na o share yen bo se ekwan ne de afi ba ko na obehwe se omobeba beguso but mfie mienu ni yen ho hwe na se ne menua no madi kan a kire o madwen no kwasem ni se omo bedwisu kra de ana asai asem no kra ena yemfa nsu bia nso empete so enuane omo ton wa ha nyina che se oba beto dia yare nko a na nipa efa wa ha no enti ye besre se nyame Adom a anope de ode mo abeka ye ho ye sre se mpanimfo ntwa omani no mo behwe kakra na mfuturo na e wa ha ne de no kwasem ni ano odin e de mayen Opening madam was say in fact yanka no kre say one more etiha 24/7 kra no nice one more yard because me be me see fam fi me kam kra 2 hours kra my but me homete in futura epia me wo junction ha no enye futu ketwa and so you can imagine one more year adwuma wa ha o ma shops wa ha obehwe be be ton fruit ya ton toast cabbage ni ade pineapple ni nyina wo kwan ho en futuro nim na ya ba beto
na yakwa kodi because ekwan no enye right from junction ha e dey kwa be pono so no dey enye kwa the People's Forum ene egu so ayede brewo omanfo wa ha ye we na fe yakwa omo ton fruit no ho na fe yakwa omo shops ni ade nso e wa ha opani Adom TV Adom FM so ni yo madam asebe ye fro say ba je frame Philip me sere me say me nkwa me pem ne made hunu mu ne say bia metumi so oman we ye nka ho mo hefo me fan say sansam na oduma say ko no metumi hu say oman ne ye nka ho bi sa na me hunu adenti because ka ho bi a nka ye friend krofo ye nkrofo ye pontodwuma ne nwoma e wo nkrofo kromu anka o mbeka ye aso bi sa na me hunu ya ye mobo because abato no so ye kan abato oman we mu a sansam ye pagya ye dia obi ani hobiom anso ye nko ye dia ye to aba na ye pagya amana ye pagya omampani ene hu keka ho ede maye no a omusu konya dibre egina ho edi omu sika akase ene enketewa na omu didi ni nyina no omu nka ye bi omu nya kodu obi omu ye de ya dane boache bidin ofasame ma pake me kasi washing be ha me kwa sansama na pe kwa ye adwuma me san mechi bedu ha no ka no mu nya inside o aseo ehifo ayateche me ka ya me de ba esi hoi me beduru yi ka ya pepa ho nyina but se ahwe ka na sene a ho aye furuban a ase be na wotwe kra ni that's the kan ho da ezi ayateche ente me din kan ka se me se ye nka oman no hu bi ye ka ho bi anka mpanifo no be ka ye ente adesede da eda me according to me ni say me sere omo ntwa omo ani enhwe ye kwan we since 2018 na ye nya ntie say kwan ye de ama contract ebe pem ne 2016 mom no but the assemblyman tells me say 2018 and ye de ma contract be pem ne oman we aye wo mu no enka ka me nko a enka o mampene ne yi obi se wa ma obi adwuma sa omo be ya nka ono ankasa ebe ya onjai suma no obe suma no na nka ono ankasa ontwa na ni one day enhwe sa de kodi amede ama osimesi so onye no waya ehwo no obehu se sika no de ma se yemfa anya adwuma no ebinim di adwuma ne yenye nukra nyame anim adwuma ne yenye nka 2016 aya ma obi adwuma so onye nka nye anunie ensembebre sameseme kan ensembebre abaye ne ewo ho enti kakra na metumi abiesu kakra no ebi na me metumi akan ne ha me side no all right but that's pa assemblyman Samuel Apedo ewa ha yendru ne so yene ne beka sa yekoya ni ma yene ne ba ko wie enkomo ni nyina se wo share live on Facebook a fa wo comment fa to ho na yengibre na yenkenkan emfa emma obani ma che ye ja ofenyi udin me dey Timothy Kanta oya driver there be oya passenger ote me ti sansam me passenger me wo moto a me de ko adwuma e wo pampram de bia but ye kwan wo di free sam ekọ pram de bia anope bia because of people and them anya breakdown entina me full can pay ye people e fit 2017 omu twa ahoma mu se omu ye kwan we be se ene wo hwe gota kra o maye e wo kwan su oh wo hwe gota o maye o kwan su e dia maye se gota ebe ye inso be fam a me fichire me hu gota no gota kete gota in fact no dey me di ho dance me hu gota kiti na se waji adwuma mi kra minji aba adwuma kra sa gota yo ka minye se me di mo obi na ye kwan pupo isu de bia problem enti yes ra aban no yes ra ni pa yes ra no baby o won yes yesika kan enti so nim se ye nka Ghana ho a on kan se ebe ya 2024 aban ye ntu be kra already ya fa ho adwiri da ma fa me ho adwen sen ya fa ho adwen se aban ko ye ntu aba bia aba ebeto obi ani obeto aba popo ni suo obi ani obeto aba ofa so mo be si kwan no si kwan no obi antu aba ye be si no because ya nso mo bu ye kwasiya omu bu ye kwasiya di chesa kwan na wo ho no amanfo anya azento kwai popo na ni mo de bia enani for dey so say last week nka kitikiti bi ka kola bi wu ohun enani for dey nka kitikiti bi nka kola bi wu e wo popo ni suo enti se omu be ye kwan e ma ya no road no vote
anu ndi ewo ho me ba cho no road no vote no money na adwen ana no vote money na adwen ya adwen pa because I say ne bre ha ne tie and so ye du popo no so ye obabi won ma du a I see si form ne nante utimi fo ontimi takare mu fo popo no I so una usi no nante ye bre wa pa nte ye sre saban no ntwena ni mehwe wo mo adwuma so mo nya kwan a omuntu anamo no mo fo mo ni mehwe sa adwuma no mo de amanipa no wa ya na sa wonye because mo adwuma got score mo ye no got an nyina nye eso gu mo na asi eso ntimi nkọ bibia ntimi nkọ ekwan no so nzo a omo nya maye ene futuo nko a ntimi nkọ udu ono ma udu ba bia iso osi no anante eti dala fo na bre panti esre se omo ntwom ni ekwan minim se timi kopie aburi meboa fa kopie aburi konsa wam ekopie ko fodua Peope ba bi bebre eti esre sa ban omo ye mai a so pe kwan bebre e wa ha okay wa fa yeboa am say wo de abato no to na wonto me no akasa de me no akasa me say wo mama ya nurse for no ye mama teachers for ye mama e ba block kwan e kwan ye one way o munya ka ye ba block kwan e kwan ye one way me ye bo na me ka ye frame branch ye ba block kwan no ye ba block kwan no ye frame branch ye ba block kwan no so mama ye kwan e ba block kwan obi ankasa mako opani branam no nkasa na fi mi wi a Aisha fa me ko yanko akire hansa ho wi ana fe ko mom ton fruit no ye fro sen but okay wo se den na ye no anapaya me ko sansam haba hwe ka ho nya ye hwase yesi agbodwante na etu yo ebu epen sesi amasan ko amakoye almost 300 cedis na anapaya maboka ansan sesi ho Debi uka we di obi hu obefu se be bosomi ni won wo hwe da hwe enso anapɛ washing basin na me free ansa me furu bi po we san baaye hwe ka ho okay mameni openi no enkasa Adom TV Adom 106.3 FM the People's Forum na ye de bro meeting the Chief Jerry Force ne wo Sam Junction e wo Samson electoral area Amasaman constituency bema yes sir uwafu amebefu pa serious because you see ano ekwanenti a create unemployment amaye you to tie and 3 days net tie na say tie ni say o ko to tie ba kwa musi 2 million wo ka o na be ka jo so niska o be go tie amount say pakika ni si wo so pakika ni ko si wo den na odi kwa kwedi e den o ko di wo fie ye to abade bia hwe tie and 1 week ye to ba ku 2 million o ko ka che o ka o na be ka jo so niska uniska obeto tani nti uniska obeto ana je ko tinefie okombe de were no mba ena na wosi atwa ye eduma wo so ha na esu ye eduma nti se ta se na ka na se on to a na je se ye tinefie ye nye eduma bia kom de ye e ba sa na ha adwen nti ye sro mo mba hwe bibi ye wo kwan so mai me da say Adom TV Adom 106.3 FM eti afi yamra ye chi ha yamra ha na afi there are a few shops here ye ne mo didwa wa ha so and to drink komo ye wi a e be san so akọ aduane bi koso ho aha ye be kwa akọ pe bibi na fe ye di ye ne o ma to drink komo na afei yakoye nim me ne me mami enkasa ante ma to bra me no to drink komo kakra assalamu alaikum wa alaikum salam bibi aboko de Adom nyame ase Adom TV sunie Adom 106.3 FM ye be hwe mu kwan ya e wa ha yi wo wudi dwa ha timinim se futuro ni de woni futuro ko a futuro ni de dɔɔso pa wa ha kaja ban be ye kwan man ke be da nase futuro ni ye easy mo no sei etimi bom futuro a na ma pepa ho nyina so ebi ni se me clean a obeto me so de me kire no nti futuro ni de in fact ha ye wa ha pa why nti etimi se niema ni bi niema a woton futuro timi bona obi wo ho a obeto ne mfuto na bo ho bebira uyi na obepa wan man ko si da bi ja mempe na esa odi su on ti so wo box wo ho esi ho a no wate eno ano no wasan yi foforo ama no nti na de wo ho no na se no na kwaye woka o na obe ya ne dey na no akwaye woka futo ne de dɔɔso udi dwa wa ha che ni pa twan how many years oh me ko be ye manka kura me buru 10 years oh enti na je say ye de kwan ma contract almost 2016 e be say 2018 ye ba ye kwan ni nyina na wa ha mpatwan na me wa che be si na ye nye ho oh ye nye hwe enti ye sra ban o medum ye no ye kwan no ma ye
ya ho odin mu mpo mfutuo na wura ya ankasa me hye no smart wa afi na maba mi siesie ha nti me wi a mfutuo na wi a ne beboka me hye no smart nya se timu up to anwumre no mfutuo ne beku hey e beku e be mo yare ya me dance papa ya me mauja ya dance pa Adom TV Adom 106.3 FM the People's Forum na ya de ebra no dust situation in mfutuo no nya sem ketwa me amedi be less than 2 hours ewa ha and so in futura ewura mi mu no wo hwe mi trimu ni mani nton nyina in futuro no adware me shop ba ko ha omo so wo ton provisions ni ade ya bi ewa ha ma mene me ma me ntwetwe nkomo haja assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh barka da sanla so bibi aboko pato bra aha e fro sen Fati Usman Yarinya. Auntie Fati. Adwuma mboko. Ya me adom. Baby a wo shop yi we wadi dwa wa ha be how many years ni? Be 25 years. Be 25 years. Enti na say ekwan yankasa ho asem de wonim pa. Pachawane. Pacha wote he. Pacha meteme de ha ya. Wote me de ha ya. Pachawane. Ekwan no kwan be na e fa so ha ma fa enkanka wadwuma wo yi. Pacha kwan de ka se ha ya na ye boa pa ha ye papa ma ye dwan so akofom. Efri se esoro hom no mu firi ba ha ebeto ade maye sesi ano moto ade a anya ade akas ne timi fa omo duru soro hom ma agese omu yi niam no gu ho ansa na ka na timi aye den aforo esoro hom enti ama sesi ano market ni nyina no akodi nsan omo fa akire ho omu ntimi mfa ha biem ana mfuturo no so e haye ama yankasa yare yanka wo hwese de mikasa kwa yare yanka se yanya bi wo ha no enti ebe sra ban se yare ben sa na sesi mfuturo no de ama wo acha ate se yanya code amu se yeti nti wo kasa kwa utum se mfuturo no wo mu nti ye be stress o mo meboa ye kwan ne de ama ye bibia ka achi nti ye hawa no no ya Fati ya dance baba all right Adom TV Adom 106.3 FM ye guso ewa ha ye pese okay ma yanko ba bia o mo nua nduane because we ye aduane a ya nua wie a ye ton we ready to eat ya ne o mo entwetwe nkomo na fe ye nhwe se ne kwan no etie ne ho nsunsuanso a de momo there's a beautiful sister here Mamene no entwetwe nkomo sweetie good morning. Good morning. About your friend? About your friend me mefa. Emefa. Okay. Afwa. Marokwe. Aduane be na ton he. Acho me ton gobe. O ton gobe. But your dwumade no ye betwa so ha ya. Na ya to aso ekire. Ye ene ha na metna. Kwan no ne hu nsunsuanso wo ton aduane a de di me hu se spaghetti nyina no ye nkata aso gari ni ade nyina mfuturo no ha wadwene ha. Mfuturo no de ha adwen pa. Ha adwen. Si o to de a eba for me so ton so kwan no so nye. Ana ye ma so ko school people no so esan so ha ye so munase na ye yem hyehye ye. Bi se nkola no nti ye sra ban no kwan no nya maye. Enu pani ade nya ye sa kwan yi de omo ya o ye ne ba jinti ye sra ban. Mema no mataxi driver for no mo tese kwan no se ade afono omo enti afie ana ye beto aba omo nto aba oni omo ya do. And there no crap five is MP no me pacho MP no fi kromu ha o MP no fi kromu ha so yatuma no ye no dwane jaye MP Afrifa no we fi fra he ya no free ofri sansam nti yesra no sambra na on be hwe kwan na maye ene yaye honorable Afrifa ukromu fo no musu frɛ wo no MP for Amasaman ewura brai ona o ka kua pemen ai be bra me no nkasa bra bra fa camera no bra o chekoko ye wie na fei ye di ye ntia tema kunkum ma won Cynthia o fans wa ha o mso mu chia anti e frozen e frame Nancy Auntie Nancy yes unso kan bi yetio yes stra ban so be ye kwan ne mai every fa be bua ye hia umu asesi a be bua ye enu keke na ye pe okay about chiche gobeno 7 cities beans ni gari no won na mama kokko no so 10 cities o plain rice ho for plain rice needs stew kakra fa joso na mama mkosu abako o pay wo ha twetwa bigo so na aye oja mate ase afi okay amayamra ha dokron so ha ho mama me hwese menya dokron no bi enso so na me de atogo be no so a fiti eten pacho you e frozen koko gacha dokron no ba ko esen pacho 3 cd ni nyina 3 cd na mo 4 cds yo pacho 3 nkwa na yebo okay na mo manya nkruma kakra so wa ha na meko ai maduane a moton eni mfuturo enkokora kwa be na mo fa so manage
Yeah, managing is because any cry because your bar, your breast, who call be seen one auntie. There's a OTB Ponoso. It's a Ponoso be pa. Oh, cry, yes, you know an auntie. No, Afro be pay, people is what. Men, I mean to me, fro. Afro foot to unquine. Yes, Romo. I won't be a crying my near upon my chopper. Okay. Yeah, that's a palm. But 21 so I am a doctor 3 cities there no 4. Why? Na mame owo tilapia nketwa ne bi wo ho ana ama ne nketwa no. Aha, mame ano so 10 cities. Na mi wi ameba beje. Okay. Enti ya wa ha ya ne empanifo e twetwe nkomo na fe ye wi a yakọ other side ho na de nkomo na ko wi assemblyman for Sam electoral area de nkomo na ko wi no so. Opani eten. Ya mi Adom boko na so. Ya ho ye udin. Ya from 81. 81. Yes, please. What he? Bacha me media ha na mo. What media ha? Me bacha wan. Opese o ka kwan no ho bi. Kwan dia in fact ye bre pa. On the serious note no. What the car for kwan no so even people no kura ba for kura na e dende ma o nti e be sra ban. Omra ya mwa because o ko on man na ju kura boss. E den papa taxi drivers tro mu for mu bre nti e sra ban omra ya mwa no metu me ye kwan mai na ye so ye wonton ye. Nyesa mfuturo kunya dodo. Many supervisor more total filling station was some junction. He Bacha wa hanu me when I supervisor. Me bacha wa hu car redness ho no. Me pomp obi hu car no filling station. Sound. Okay. Now I am top up. No problem, no problem. Bua kra uchu mutan. Oh, ba me feel fine pa. Enti wo so na yam wa pa. Mati so. We be abey fine ya dance pa. Openi ma me no nka say. Wakasa de down. Onkasa. Ye fro say. E fa nkwabna. Gobi. Kabie ye nti. What he? Mpensenpensemu asem. Enti na say wo so ote be pon. Me meka no si ekiri won. We a driver. Me a taxi driver pa. Because this is send akwan na ye no fa. 12 o'clock. This is about 10 pe. I say yes I say ye pon adwuma. Because send akwan na ye no wan hwe ni ye pe. Wo bokọ akoto amunanum. Amunan so ye risky. Wo to me pe ndua no wo me say wan wo we na say glass ni pa ya. Papa asamato. Nti yesre mpanyimfo yeto aba. Nya se yento yeto. Nti omombla no mombhwe okwan mfa ma anya sa de a aba ne de yeja ato. Okay. Ma me now say Adom TV Adom 106.3 FM. Yanko Pragiafo no ho. Nti di kan na me ni wachi na yanko Pragiafo no ho. We are live on your radio. For comment to Facebook. Manager no na okasa. Why not say aka no ante bra. Bekasa, a man on Mpensenpensemu voice. At the same, Udin, a friend, a chair, okay, Ote, media haya. Okay, you're in Ninkobo, and then out on Meton Benku. Oh, okay, Yanka say. Yes, Rama say, a quina, a yada so can want someone. A quina moya mayana, esa. I never found the air bar or more brepante, but air crap almost a moon could be. Yes, we fear near intimate. Sansan kwana na yeda so kan wansem munhwe na monye mayen yeda mase atwe medase papa ofa bra and I'm coming round office home na aha na chairman chairman ni chairman bacho mame ko office bacho chairman momra na momata chairman achi na chairman enkasa chairman bra bacho bibia bokode nyame adom. Until when I was chairman, I was station master. Station master. Pennyforno. Okay. Your friend Mr. Outside. Okay. Actually, Mr. DT Mensanomo. Now, near woman say, your station, Hano, you run it from Sam Junction, Edico, Beponoso. Now, say challenges are you facing, I'm say, I know your day, pa, especially Beponoso. She say, no, Ulo dua, Mutume for Bepono. I just say, we see passengers, no. Normal folk and son are also why they want to me for aqua passengers, no. Ediako, SSA, and your my tire. Acha 1 month, and then you need to tuna, I say. I'm a passengers, no more Banomguta, no Maca Crabia, or Baco Dijan or Bar. Instead of sober to me a far to boot, now the Akon to me. I just saw the Beffa dropping by force. I don't know Cotono, so I hear also. Until ma at Titi, Papa, and yesterday, the Aquano say, Yanning now can a band between my bema. A problem can see an Beponoso. To say 100% in the Sabanu, to me by Beponoso at the Maya. In fact, say not 70%. Because all for Bepona,
obroni aye ne say first speed no yentia so ne yedefo otia so brao na odi afo bepon but eso nya podcast ne ade wo so ntia say wa select no wo ba wie na race ne ade nyina na bubu ene ye ha ye pante esre so ontumi nya ne nyina mpa bepon so de o ma siesie ma o siesie ma ya 100% no ye yi 70 afie so ono an ye esre so omo modene na omo meye esro bepon so e fama me drivers no na sisei omo bre papa amane aye hu no nti esre omo modene na omo meye bepon so kakra no ensiesie fama ya monsem kase ma chairman station master ya monsem fama no me nso pani ototomu na me am hwe tundra no bra abra musa baby odi free no ekwan o pani Adom TV so ne frozen me the Dr. Macado. Dr. Macado. Yeah. Oh yeah, medical doctor. Academic. Okay. Doc, but what is so ho? Me tie na mobiso. No way. I was thrown in chemu. Okay. Okay, me gidi say na muno aye. Ena odu fi ase say o de fro be point kakran meboa. No kre. No kre na kan de muno. Nti salon kakra we say me use kra me timi use fuel consumption because ho no kwan na nye. Nti who use salon kana na west nti na me use tundra no. Fuel consumption kra nya asem ketwa. So obema because of management. Nti kwan na de omomo de anom hwema. Me ankasa me di akira Okasa we di akira anom be na wetu you are an academic doctor who influence. Me I am a co-minister of rules. Na many MP no so kasanti na me di akire pa kwan de di akire pa but assurance of my mind say omo baba be ye ni on be starting this year na this year na ye nim time on be starting nti be di akire pa but ma me fa opportunity we na me now mase se be message bi kra ba mo na mo ha die num we na unique day de ma me de kwa me on Saturday me ba be ma ba ko no so de kwa me on Saturday ni otos bi so no so de kwa me on Saturday ba ye na 27th April. Nti munyina ene ye mo birthday. Me ma. Doc, nti na washa white. Happy birthday to you, Doc. Thank you. On behalf of a team ameni omo buy omo studios nyina no. But odini bi o ye doctor. Dr. Macado. Me adwuma state. Dr. Macado, State Protocol. Doc, happy birthday to you. Nyankopon shao. Ya dance papa. Unique. Papa. Ye na Saturday. Na ye na 27th April. Charlie, I tap into this blessing. Even though we are my so Doc, you be din commercial. Ya dance papa. Ma me nua by enkasa na fe we are enko pragia for no eso. Anti e saying? Okoda, mi ba cho twi no mi nti baba o. Obeka den. Aigbe ana French. Okay. Obedi ka igbe no. We are no waka French no. Aigbe ni metiase pa French no so meti pa. Nti endi kan igbe no. Ho vuvu kwela fudanami. Enu yo kata jira mi la tros vuvu dede e vu kata vale yo kla me ne vale kla vu gaga mi abe ndudu o kata vuvu le mayim. Enu manyi dolele nami. Esu dolele dede nami na ya pa metala odu ma dalo o ngoti me. Ta nkeke ma va mu konji de vuvu ya be nyamata mi de kuku no wa kpede mi anti. No a jira mo do na mix kebe ne mi ha enu du mi la na ndudu anenyo enu adodi na mi ta mi de kuku na mi sia mi kpere mi anti lo mi de kuku ma me nkyerem o chese kwan no enye ekwan ne so mfuturo no kura nti ekọ omumu a na omuti eye omuya da bia na omo yare nti ototo sese mpenfo mmra mehwe kwan no na omo nye but onya sa na okan ye magbo ye magbo sa na okan nti ye da se papa akpe kaka ye da se nti yenko na fe ye ne pragiafo no enko twetwe enkomo Adom TV Adom 106.3 FM the People's Forum and ye de ebrewo no another means of transportation wo area ha pragia okada for no ha na pragia for no ha na taxi for no so and ye omo twetwe enkomo no omo chairman wa ha but my any members nin kasa ansa area ne chairman akokasa why opani bato bra aha otrem ne kasa sa wo office nti ye fro say FM Nasiru National be adi nim Nash okay onso twi praga ni bi on ulodu ko hen ulodu ko kolema area ham bank kolema ni ayi nyina ye nanti ko but sam de muntimi nko bipo no ewa e na kwan no so nya kura nti entimi mfa ye ka no mfro se nka kwan no ye dia e betima ko ba kwan no nya nti entimi nko okay yan hwe infutro a ewo junction ha ba bi ama park infutro de bia ye yale mfuturo ni kuya ka twam sesia ya mfuturo be koya hwinimu no yentimi sesia na yenye tiare esu ye ni option ti yesere mpenufo nso mbeboa ye na ye bre
All right, Nash, yeah, that's why. My any chairman no and twetwe komo for any assemblyman no and kona yenko wrap up. I understand we have 5 minutes. But until Gina say na me chairman and twetwe komo ha. Aha, chairman yo miro ni ye mame. Aha. Chairman, bibi aboko de. Mpacho. Okay, wudin. Mpacho from Emmanuel Ankra. Kwan no one and futuro e wo mu station ha. It is saying chairman. Na mpacho enye easy e brepa. Ebrepa yentumi ye bibia ka betwa musa na mfuturu ye nim nyina na ye bowa ti enye ize ma ye nkra wa nti ye sra ban se homu beboa ye nkakra wo medie ye po mu chopa chairman ye dase papa Adom TV Adom 106.3 FM ye ne mu a assemblyman wen ye ne no ebewie enkomo no na fe ye wi a ya hand over back to studios na omo de dwumadi aka nyina de atoa so but so far utie nkoma omanfo de ato anima na se ekwan no ade a ha omadwen papa Samuel Apedo assemblyman for Sam electoral area. Assemblyman saying nyame ado me ho ye papa. Okay, me kai say sometime 2021 me ba sa kwan yi eso na friends and contractor bi na mamo anwea bi dia fele bi pono soro ho no enti me baba yes our story no enu achi then response na but even after that story assemblyman enu achi ekwan de da so wo ba bia wona ya tu ho anamo aka ho asem saa be some few months ago na MP so betwa so kakra maye ba otwa so wie no still ba bia da na ho ada na baby a sese akwan na adu de ye hu hwea enye yi atutu amna ankasa wo ho na se na ye no aye more than even debt trust enti wu kwa wuntumi anope ya mefi ho bei enya de amenya na easy se nyame adum na ye wiewe na ye kopopo no so a mo mbehu ne ye ka enti ne ye sere ne se baby a ye du no ye mpese bibi besi a ebe chi se abe national disasters a afi na ye ba be so anu ana ye ba be ma ye yakọ ansa na ya san aba be ka se ye ba be hwa ye enti se bibi wo ho a se aban ya ye be sere ni se onye na animanim ya amaye onye na animanim ya amaye na be bi ade na adu no eya ye hu amaye. Okay, yan share background of this road ni information ye beti ye no ye de atudwa brebe ne de ma contractor ben ne de ko adwuma ne share nsa how long ne de ma say won fan wi adwuma no na enu achi adentina contractor na adwuma no wonye you are the assemblyman. Yes adwuma e wo krata mo no ye de ma contractor no 27th November 2018 na de contract ni ma no na de ma no no ne ye be ye shortcut ha ya na be ye shortcut ni wono na ye ni se ye mayeti asese contract ye de ama ni bibia ye ready resources bibia ye ready na be sa feedback pe obewie bibia from 2018 ebe se ye ne ye hu bibia ye contractor no so se ye wa parking ni niam bibia wa fi site ena kwa no so yan yeti ekrom ha no so ye na ye bre enti ye nim ne enti a contractor na fi site ya di echiya ma sesi anu ni omuka che ni se contractor ni modi mo no ensheda nso ani enti omuji edwuma na fi nisem enti oma wada ma no sesi ana e process a ye be terminate contract no enti ni e be sire ni se ye terminate contract no e wo ni nsem na e dia ma obi fufura ye be sire se omu be di se edwuma no ye di mu platform we ye platform asun pa ye be sire ni pa omu ti sa committee no so se omu nya ni ntem maye se na be ya omu di be ma obi fufuro a nipa no so be ba be di aboaye enti ye be sire omu. Okay, we assemblyman omanfo no so a omu su fa kwan yi ho wankasa watu anamon bi say bia I mean communally e bia mo ho be ye adwuma kakra bi wo kwan no so aboa makwan no atimi ayeye kakra assemblyman. Oh, communal bande bebre kwa ye wo pictures kra wo ho ya tu ho na mo ya copy pon so ye ho adwuma because ya ka ho asema ma omumba enti ye ntumi ntwen se ye bewu ansana omo aba be ya ya saba dabu ina masaka je no se
yeah, what there be a People's Forum, yeah, the Brania CJ in the team, no, from Sam. Saman. One of the challenges that anyone go through about acquiring and one summer. So, yeah, now, yeah, appealing to the road ministry, but probably I could see a bit of caution and education. The member of parliament, more and more, was some, in fact, acquiring half a meter crano, and one some cry at what the member of parliament continuously has to do, say, Obekoswa lobby no abomodia, actually, Minister Junesi say, I had the Wadaroma, and now they are Equano, Equi, Mamma. I feel the best contractor calls. The minimum is a bribia contract and foot room was some can ye cannot. Sure. Jomo, shine be a day in Shuguma, bribia than a Yedigu Quano, so maybe be a Timikokama. At the man say, Agonian can do it, Chabacas or more cancer or more diago, who store, Uniana Auto, who Nipa, Eco Bana, West Siona. In futura jubi is that don't mention white. Yes. I feel mesre say wo contract relations and pe oni menyaadwe say e ka sudi no e ka contract no. Yeah. So I say bomodi has all the issue be guguso. Be pon ye be koso ba no be radio unfortunately man go. Be pon ye west. Be pon no kwan so no west. We kwade say ogina no ya no oni mo. Yes. So I say. But man mare ba ko say Nancy ye sha se kan akwan wasem de kan menya break akra hwe mia wodo a aban eye akwan no aban eye ade. Okay, when it comes to akwan ye ehonsem challenge ba ko I see say o man Ghana ye wo men kan we in relation to Sansam, but ye jaima ye land administration no na ma info to asase ne se de omo without getting into knowing say aban development awon ye wo ba bi e wono ehefa na edru eti eno behwe na obi akwakoto asase wo ahane kuntu na ho e bia aban bi di that is but be bia make aban development akwan awo ye no enu sam penso no but ya to asase amankrofo ma sha asase die eti within 2-3 years na ho agin yes aban ya kwan ye but aban kwan na wo ye no na hye enu hono eti de bia na the pressure to do say election basa was abanya shase jai ba bia tokotoko wo so sese no na America say ya anhwe saade na ntu wana ma every blessed day you be witness some of this challenge no road no vote that is it for the past 24 years you making sure say ba bia ye to asase e person residential area yenko aban katebo aban development for that empempenso no etesai da be na manfo benyomu social amenities omu ensuo enkanea eti na manfo na the to mon post e ma yisi for because yisi for shame no ebre no say e be kwako develop that area no ya rest had the next game say but to asase o ba bia me development there e dey about somebody. So on behalf of Team B